hano abanyarwanda ndimo ndababona muri comment mwe muri vugisha utuntu twumvikana kubera muri n'ibigorye cyane, ariko uko nguko niko mujya mukora abarundi yo baje wacu, mushiraho supervision ari mbi, mwarangiza mukahita muvuga ngo ni coincidence. Kubera iki buri gihe musigaho supervision imbi abarundi iyo baje wacu? Rero banyarwanda ndabona mwayagaye cyane, ariko reka mbatangirire gutya. Ngiye kubatangira mbaho urugero. Guys, umugore mukase w'umuntu kenshi ashobora kuba ari kumwe n'umugabo we, ariko umugabo akajya kubona umwana we yarananutse, ariko uyu mwana ugasanga buri gihe abari ku meza n'abandi bana, ariko umwana akananuka. Ntumenye umwana n'iki kimunanura ko iyo turimo turarya nawe abari ku meza. Kumbe umugore iyo umugabo adahari agenda akamutuma kujya kuvoma amazi. Iyo agiye kuvoma amazi agakoresha izo energy. Noneho mu gihe agiye kuvoma amazi, abana be niba hano hari ikivuguto akamubwira ati fata nicyo kivuguto cyasigaye muntu uza nacyo genda ukimwe mwana wa, ninuza niba hamwe kandaza nako kakarya. Ugasanga wa mwana we hari utuntu tundi twinshi agenda arya, wa mwana atajya arya ataruwe. Murabyumva? So why is it that there is always coincidence yo kuba hari ibintu bibabaho? There is kubera iki musigaho ntabwo ushobora kumbwira ngo umupilote, urumva ngo umupilote ngo araza ngo kunegereja ngo iki niki. Iyo negirije uri umupilote indege iragwa, indege irapfa, abantu bagapfa. So there is kubera iki abarundi bo mutabakora nkaho muri mu ndege? Kubera iki mutabafata nk'abantu muri mu ndege mukavuga ati no, nta kibazo cyiza kuva ku barundi, nta kibazo cyiza kubabaho, reka tubikurikirane. We feel pitu yicari iyo ngiyo ukagenda ukicari iyo ngiyo wari ukaza unyibwirisha ngo nta kintu kiba byakoze. No, mugomba guso ibintu by'abarundi bigomba kuba biri supervised very well iyo baje mu Rwanda. Otherwise turaza kubura abakiriya bagura ibintu byacu. Abarundi nje I guarantee you peace of mind guy, I guarantee you peace of mind. Biragoye ndabizi mani ibi bintu showbiz ndayizi cyane. I guarantee you peace of mind biragoye kugira ngo usange umu DJ wo mu Rwanda reka mbivuge, ndabizi ko biza kubaraburiza. Umudije wo mu Rwanda agiye agashakisha indirimbo y'indundi ngo ayizana ikire mu Rwanda. Ibyo bintu biragoye cyane. Ayifata ari nziza avuga ati nabonye ndimo kana harakarimbo k'abarundi reka nkakine. Abarundi ibyo bintu barabidukorera. Abarundi bashaka indirimbo za Bruce Melody, ari umufana wa Bruce Melody agahiga hasi hejuru akagenda agakina ku maradiyo y'u Burundi. Nubundi n'indi radio bakabagatwikira Bruce Melody, bagatwikira abantu bose. Iyo bagiyeyo n'abavestina na Docas man imihanda yose irakinga bro. Ariko ibyo bintu mwebwe baza mu gihugu iwacu ugasanga gakomende ngehengwa abantu ngo turusha ibihumbi 100 mu barusha imyaka 100 yahe. You dumb? Uwe barone mu barusha imyaka 100. You dumb? You stupid? Guys, ibintu muba murimo murakora muba muri iki soko. Abantu ni miliyoni 13 mani bumva ibintu byacu kandi bakabigura, mukagenda mugakora concert bakishura, and then bazi wacu mwebwe mukabafata uko mwishake mugashoro. Ndemeye bishobora kuba coincidence, ashobora kuba coincidence ibyuma hari ukuntu byabereye na n'umuntu wabifasheho na n'umuntu wabifasheho, ariko kubera iki supervision yibivuga ari mbi abarundi bahari. Why do you leave room for error? Kubera iki musigaho room for error abarundi yo baje wacu? Kubera iki error ibaho? Mwarangiza mukaza kwifashisha ko njyewe sinari impari, ngiye nabura ni mari singiye wabikoze. Dikir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 
mugomba kubafata nk'abantu b'ingenzi. Iyo baje bagomba kuba ari abashitsi bimena, abashitsi muha service iri hejuru. Mwebwe njese barundi ndabashaka hiki, what the fuck, barundi ngiye mbashaka hiki, ariko ibyo bintu ndabizi. Ureka n'abarundi niyo yaba ari abanyamurenge, niyo bari abanyamasisi, niyo yaba ari abantu bahe uzi ko bumva ikinyarwanda, ari abantu benshi, tuba tubakeneye abo bantu. Niryo terambere. Si terambere mwebwe mushaka ni iki? Visit Rwanda gusa niyo mukeneye. Visit Rwanda niho tuzajya dutegerereza nuza. Reka si byo Visit Rwanda si byo terambere. Nibi ngibi ndimo ndavuga nibyo terambere ry'igihugu. Yindi terambere mushaka ni iri. Supervise fucking Burundians when they come in Rwanda. You are fucking dumb. Muri ibigoryi you fucking dumb. Supervise abo bantu nibo tukeneye, turabakeneye, turabagurisha ibintu byacu bro. Turabagurisha ibintu byacu. Aho kujya kubona ibintu biro biravuga ibintu.
bwinshi man. Kiriku ntabwo yigeze avuga ngo Kiriku ngo yaravuze, Kiriku ntabwo yigeze avuga ngo sinzi ngo ntabwo avuze imiziki. Kiriku yaravuze akavideo ngiye kubaka ukabashiriramo, akavideo ngiye kukabashiriramo. Kiriku yaravuze imiziki y'abanyarwanda ntabwo irimo iravuga i Burundi nkuko na hano itari miravuga. Iyo hano mu Rwanda harimo haravuga ahanihe, harimo haravuga kumsa. Ni Burundi nkuko mubona irimo biravuga hano imiziki y'abarundi, ni Burundi imiziki yacu ntabwo irimo iravuga. Arongera navuga ati sukubera ko batayivuza muri ibigoryi. Arongera navuga ati sukubera ko batayivuza nuko ariyo miziki myiza irimo iravuga y'abarundi niyo yakabaye irimo iravuga ku radio. Aravuga ati hari n'uwa Bruce Melody urimo uravuga awushiraho, wowe ukomeza umubaza nuza wa muhungu, ukomeza umubaza ngo ngese ko Tombe ntivuga. Aravuga ati Tombe ni yakera, yego barayivuje ariko ni yakera. Ubaza Delicious, avuga Delicious ntayo nayazi, nanjye Delicious sinyizi, ifite mastering imbi, ntabwo ikoze neza. Umuntu nka Neringabo yakabaye arimo erega yanditse neza yego, ariko indirimbo imeze nk'uko nguko irimo Neringabo ntabwo yakabaye iri mastered uko nguko. Mugende mu bibaze Element araza kubabwira ko icyo kiririmbo ntabwo tumvikana neza. Natwe tubyumva tuvuga ntabwo ari ntabwo Burundi babikina. Mubira biharaye kubera bisaba umwana yandika neza, ndamuzi ndamwandika neza, namumenye nakira mutarana mumenye. So ni Kiriku nta kosa yakoze, akavidonye kukabashira mu bashaka kukabona mukabone. Nga urumva nturangiza umbwire niba Kiriku ari ikintu arimo, niba hari umuntu wari yamugiriye shamba nibyo ngibyo, nukwira n'ikigo ataje no kumva. Emo mushaka ko abantu bose bajya muri interview bakazajya bavuga bya biboro byanyu bya ba Kevin kandi bagenda bavuga banuza. They don't know. Nabizi ko abantu batanze b'abanyarwanda ntago bazi kuvuga mu biganiro. Ni nayo mpamvu mushaka ayo matiku ya buri munsi. Kiriku n'umuntu azi gusubiza ukuntu yasubizanye ubwenge. Ntange niko navuga kozi niko kuri, kuko ni ukuri. Grand frère ariko ntabeshi nta muziki y'abanyarwanda mu Burundi iri kiravuzwa kabisa. Bitavuze ko itovuzwa oya, ariko nta ihari kabisa. Nta ihari iri kiravuzwa mu Burundi. Bari kuvuza iz'abarundi nyine ahanihe nkuko ngaha bavuza ahanihe komsa. Izo ndirimbo zigezweho mu Burundi akakanya. Ariko hari indi ndirimbo imwe ya Bruce Melody ivuga ngo pakuba nisi. Pakuba nisi. Niyo ndirimbo yonyine gucuranga mu Burundi. Nayo si cyane. Kiriku ubu tsunami ntabwo iri kugenda kweli. Nasekubesha. Na tsunami. Ni tsunami. Use Kiriku nivyo. Kiriku Tombe ntabwo iri kugenda. Ariko izo kuva hanihe ije. Ntabwo wakiburira ndakuzi. Use Tombe ntabwo iri kugenda maji. Tombe. Tombe. Ariko nyine rega naha ni himazigi. Aha nese muzameza atatimaze. Delicious. Delicious ya Neringabo na ariko ubwo yarashaka kutayizi. No bita Fremo. Ni ya Fremo na Neringabo. Ariko ubwo nito